Malaysia, pa iyo Samoa, pa iyo ainga. O mai masani o mawhai na tātou whairai. Ile nei tae au te toa tae au le mātungo fie. A o le tae au pito sili o na tāua. Ile tala whaasol pito o le au keri siano. E vato ele lima o le whaatalofa ile suafo Yesu. O lea na toi tu. Ile nei tae au. God is good, people. And all the time. Ile leile tua. I te miuma. God is awesome. Let's tell everybody. O atu ia whewho fwa ile rofa maleanga le leo le tua. Tell everybody that God loves you, and so do I. God is good, and all the time. Let me hear it. God is awesome, people. Let's tell everybody today. I humbly ask, join me in worship. O fai mai mareta ia te ia. Wa wi loa e toi tu mai lava o ia i le toi tu i le aso ngā taanga. O tangata ola uma o e whatutua mai ia te au ele o ti lava. E o i le whaavavau. Po we tari tonu mai i le nā mea. Martha answered, I know he will rise again in Jerusalem at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes me will live, even though they die, and whoever lives by believing in me
will never die. Let us pray. Today you conquered death. We celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ, our triune God. May the mysterious and miraculous power of your anointing spirit uplift and energize our lives in serving you, Father God. May we find harmony and passion to praise, to honor and worship you. In Jesus Christ, the Lord and Savior, we pray. Le ali'i le tua silisili e se. O le viinga e tu mawatu I la wafio e whaavavau. O le e o le malosi o malava. Le mana e ngalue ina ai mea silisili ma le ofofongia. Le malosi e unai ai le ola ngana lue mo oe. Le ali'i anga le ie. Se I foa I mai le loto tele e ta pua I file mu ma vivi sa o loto mo lo lava vi inga. O Yesu Kiriso le whaola o tatalo atu ai nei. Amene ma amene. O loo mātou ngā lulue le nei tae au ma le au talavau ma le au ngasa. Pe ona o tau sila mai I lo I tūtau matau. O le alātou saunia vi inga tau I le tua. Ia au se whaasofo I wha le anganga stemi o mamua le tātou tāpo inga. Ai o le a tātou vivi sa o loto I le tua I le pese se lau tolu se funu ma le valu. Sing with joy coming from the heart. For what God has done for us today. Se lau tolu se funu malvalu. O le viinga ia te ia.
mawalunga ma le mapupue o le nei taeao, ane le paia le tapo inga paia i le tua. Tula i le ava ma le mingau e tauai ono tulango ngā luenga fo. E a wale soifua maloloina le tātou nu. Good morning, church. Good morning, church. Good morning. E se le matango fie. Whātumulia le maota o le li i le nei taeao wa le taeao manuia, taeao totoa, taeao i le lofo o le tua, taeao le manu malo. Nā tūlea, ia tūlanga le, ia i le soifua maloloina le tātonu. Molunga le au le masina le sunga toina ma le tina ngā luenga. Pa ia le au whai ngā luenga, sunga ia wā o mwhalitua, whionga ti a kono mo lātu whalitua. Malo le kālesia i ta māma tina o lama ialo ma whanau. O mawalunga le langanga leo le tua, pa ia le tātonu. Tina ia tua le kālesia, tina ia frola, afsia, ia le maua se fiso tainga, e te tono lo manuia lo tātou tina matua. O moli mai lo whaanga tina malolo, tina toina ia tumwhai. Moli mai lo whaanga tātou e kālesia. Ni isi foi o le mwhai o na tātou mafuta no whiau mga alueng. No iei le lo whamlanga leo le tua. Tina matua le whionga le tia kono ia. Ta ia opo lo manuia. Ina le tātou le mafuta nei vai tau. Ia me se foi le tina matua le whionga le tia kono mlanga i Texas. Ia no iei le anga leo le tua i tātou tina matua. Me se lo le kālesia. O le moli mau lea le nei tae au ma le whaaloalo. Aftai. Whaftai asima le ngā luenga le nei tae au. Ia wale soifua maloloina le tātou no lotu. You know, God is just amazing on what he does. Whamai o le tae au nā la usu aire nei tina e asia le whaamoe. Ia aina whaate ia le tunga mautu fua. An open tomb. The open tomb that gave us salvation and eternity. Longona ile anganga whaaftai le nei tae au i le tua. Mana vāvenga mamana. Ai o maia, se tātou sa ili malo i le tua le nei tae au le tātou titalo. Join me in prayer. Le ali ie, o poto Samoa. O matu o mai e patipatia lo walofa ma lo wanga le lei ai meise lo fai mesili. I le tae au le toitu. Fa mai na mati vai le ngutu o le tunga mau. Matanu mi ai le oti le tu ele ele. Ai fa ai lo fai mesili. O le ana tatala ai pui o le langi. I le ia wea fio ifo le tua. Maulu fale i lo malo e fa vavau. Sa mātou sa ili, tangi tui, wha vau, ia ma wha no noa. Ai wha auta le tua i lotu noa. O lea watu e tatala apui o finangalo mo mātou loto. O lea wa mātou lu fale ma le mauti noa e sula lo wanga le lei. A wā o lo walofa, wa sili lava lea. Whaaftai ta māmo le nei whailoa inga. O mātou whailoa i fia le li e ma tau ainga. O uso au mea mamai. O mātou whai tauninga i le nei tae au. Mātou o mai le li e ma le mautinoa. E vi ia oe le i lau sitiri ese. Sa mātou sāwali alo le polonga. Sa mātou o pongi le tua o pupua ngā. E le ngā whatia la mātou malosi au le au taitai o lau wafio. Na sao mauli ai la mātou whuraunga. O le wa mātou tu vai le tai au le toitu, le tai au le manu malo, au le tai au vi inga le li e, ia whaafo i lea i lau wafio. Whaaftai mo ainga. Whaaftai mo mātou whanau.
vi ia la wafio na o faiva foi fa matua. O le atu manino lo soifua pe o i to tonu le li o fale maainga. Te le tau mamao le li ia au matu forau. Sa ili sa matu tae au ma se lumana i manuia. O lena e to ina le fatu i o matu fanua ma la wele ele lena tupu o lola ia nganga matangata. Le o le wha vai lava i la wafio le tua. O le wha mua mua o la wafio le manuia le nao Samoa ma o matu tangata. O le wa, wha wawina ia matu whanau ma whanau o whanau. Ia latu wola i le teritonu. Soifua i le mautinoa. Ma le sua mali o le ola e maua. Pea avea oe whai ma matu whaola. O le nei tae au se tae au vi inga. E matu langi ai le tua lo sitsiri ese. E pea na e whaalia le soifua o Yesu Keriso. O le na whai mataulanga. Na tongi o la ina o matu sala. Na taatia i le ngutu o le tuka mau. Na tānu mia. Ia e peita i le tua o le aso ma le tae au. O le na toi tu manu malo ai. O le vi inga le nai i lau fio. Ia tu mau lea se yo i le whaavavau. Le matu talo le ie. E fau le matu maftanga ma le totele. E whaaftai le a feo le nei ai. Ma o matu whatau vaa. O le langona. Lele ie. Ia iai lo whaamanuia. Anga le leila wa fio le toi tali watu. A wasa avalingo le neiva yaso. Mātu tatalo mo lau whaamanuia lele ie le nei ngā ruenga. A vea pea ma vai mali maina lo filangalo i so seala. Whaamanuia i maunga titele. Se i pā ia maunga iti. Le mori mau le mātu tamati a kono. Ia olo iai pēr nisi o le aulu sino o le mawhai na mātou awai. Mā futa i le nei tā poenga, ai meise le tō tele lo whaangasinga sea ma tau sia o a lātou soifua i tua i ainga ma whanamai. Mātou mana tua i lātou ma le rofa, i anga le leila ua fia ma whona whonoina le lātou ma whatia. O lo iai foe i lātou lo malanga. Tau singa o ainga, o a mātou whanau universite ma onga mawalunga, e o fo i lātou o fo ina soifua i vae ngā au le malo tele, ta inane le to tele lo malanga o no tūlanga o whiau, ma ngā luenga, ma fuafuanga tau i ainga. Iei lo wanga le lei, a o mātou nofo vala vala. Ta pena se malama ma se tai au, ina ia tue mawai se whilo inga. Ta maa, ia sulu ia pelo malama lama i le ola. Mātou whtaia i ma le pongi sao le lalorangi, au le soifua ma le ola lo mātou tau ma whai ai. Au mai a pelo malama lama le tua, ina ia wha malama lama i nai o mātou tangata. Ia vea i mātou le tua, whai mato manga, o eo lo mawhatia. A vea i mātou, e whai ma lo whaanga i lātou o tau mia le soifua ma le ola. A vea i mātou, whai ma sosoani ma la veai, a wale ngā lala le fia ai ma le fia whainu. I atangia lo lātou soifua, ia mau i lo mātou ola, fōlinga la le lei o la ua fio Yesu ke bisoe. Mana tua le lalo langi, mana tua le whainga tā mo na pupua ngā, o mālo whita wai, ia ai meise ai fōi o le whiwaiwai ai o lo iai le lalo langi, ia ono le tangata. Ta ma, whaapolo mai o au, i le soifua mo lo mātu ola. Mā futaina o mātu taitai, i lo walofa ma lo wami o tonu. E o mai alo file mu, sei whaatoa file mu i nai le vevesi o lo iai nei le lalolangi. Tofu le tangata mo lona mata upu, ai meise o ana avenga lo tau wamoina i le neitai au. Tuli vai i lau fio le tua le talimanao, e tua matoa iai o mātou pole, ai a sanga whaamanuia iai mātou i lau lava finangalo. Lo mātou tatalo le tua i le whaamoemoe le nei aso, i le sāvali o lau tala le lei, i le whaamanatuina le tua o lau toi tu i le lalolangi,
Ia whapena na alu ma le mana I tutonu o wharesā ma au lotu ma pule la e fia. O le wha moe moe foi o le nei tai au. I le fsoswani mai foi o alo ma whanau. O le a foi le tua se la tu sao. Ia whai lea ma uvi inga. God, we are gathered here today with an understanding to worship you in your abundance and to uplift our praises and glory for that you have risen and you have claimed victory over death. But we humbly ask that you bless everybody. All in attendance, bless us. As we part ways and journey on and continue on with our lives, may you be the center of our journey. Correct our mistakes. May we be forgiven and continue to teach us humble manners as shown through the life of Jesus. Teach us to forgive others just like how we've been forgiven. Many of us are broken too as well. We continue to stray far away from you. God, lead us back to the light so we may sit in your residency not only today, but for the rest of the days of our lives. So le matu toi mana o te ma, wha mangalo mai. E le silingia le matu vai vai. Wha tumulia pele nei fale le tua mo matu tangata. I wha le tonu maanga sala. O le mawhaitawina I lau silsila. Ai malu ave I fale I lau finangalu. A wina mo I mātou le soifua pa I o ke riso Yesu. O le na toi tu manu malo I le nei tai hao. Ia whai lea ma vai fafo tu sai fo I mo mātou a leo. O a mātou tatalo ia. Whaatasi e tatalo le leo li loto ma anganga o le tangata. Mātou te ofo I nātu ma le anganga wa wha maulalo. E ala tu ia Yesu. Lo mātou ali I whaola. Amene. Tolus fun maleono. Se lau tolus fun maleono. Tātou wha maulalo I lumo le tua.
Ole, tala na tuitu. E o loo whaasoa mai ai le Ioane, lua se fulu. Ia awale tusi whaitawaso le ka le sia wau. Le amata mai le tā whaitau mai le whaipumamua, se ia o le se fulu. The Gospel of John 20, verses 1 to 10. We will read responsively. E whaitau mwhaunga mai tusi pa ia Samoa. Whaafonga maia, ia fionga pa ia o le tātu atua. O le unua iaso le waisapati le tae au, a o pou liuri lava. Walwane ai Maria le makatala i le tunga mau, uwa ai atu i le maa, wa ave eseina le tunga mau. Ono atu leo peteu ma le tasi so, ula o atu i le tunga mau. Ua puno o ia, o nei loa i lea, o ie na tanu mai wa tuu, ai le iunu atu wai o ia. Ma le solo sa ilona au, e le i tuu whaatasi ma ie na tānu mai, awa tu ese, ma taata ai le tasi mea. Whaitau se o risfunu. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked at the strips of the linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. He saw the strips of the linen lying there. O afionga pa ia o le tātou atua. Wa whaamawina le tustala a Ioane, ia awale, whaitau pea, ma le aoa i mai, o ana fionga mo oe mao. Ai me se le tala tāua lea pea na whaautu wai le nei tae au malaso, o le tala o le toitu o le tātua li i whaola. E ia te ia pea lo na lava vi inga, nei se i o le whaavavau lava. Se mau e pea na tātua ala usu mai uma le nei le vaveau, i le tātou sunrise service ma na ia le launga la o le na whai. He used a church lectionary. E peo na iei le nei tae au. O la au le pa ilale o ngā samitele le na whea ngai mawhola wai la wa. I will try to use another approach. Ia awale wha moe moe le nei tae au. O le manu lauti though, it says mai le pongi sa. Out of the darkness. Mai le pongi sa. Out of the darkness. Ole upu le la po le upu, I don't know how to spell it, but I think it's nyctophobia. It means being afraid of the dark. Ole upu fa mai fa matala ile matafefe ile pongsa. And for me, when you are secluded in and you are stuck in that darkness, for me fa so soina ma sa fia oile langona ole masar salo.
le mautonu, anxiety, le pole vale. For maile, awata mamai, o le tuspa ia. When Jesus died, they said it was a different type of darkness. O le matua ese lavale, le toenga pongi sa, ina wa maliu Yesu se pongi sa winga ese. For my it was a darkness that just followed you. It was like a cloud everywhere you go. E muli ai le poliuli ma le pongi sa lea. For my se pongi sa e fa matuunga ta. For my o le pongi sa e na te lulu ina o langona. O le pongi sa for my na te sufi ina lo fa moe moe. Ia malu ina lo wola talitonu po fea. Ole, mata upu I le TOE TU, the resurrection story. Tala le TOE TU o le tātou wali whaola, according to the lens of John, the writer. For mai wananumi, mai iso ma whauwhaunga le lalolangi, mai wa whātu mulie le loloto le whanonoa, mai wa matua maulawa le o le whaavauvau I whinangalo maloto. The cloud of darkness mai wo fitia I lato uma I le pongi sama le poliuli. Ai tangi tu I ai le fatu o Maria le makatala. Wa le mawhai na mano whanofo. Pe ana wha mai le tusi whaitau. O le unua I aso le vai sapati. She could not withstand the truth and the reality of being separated by Jesus. For mai ona ia ngai ai le tunga mau. A o poliuli ma pongi sa pea. So obviously she has no fear in the darkness. Because le wa ngai le tunga mau. A o pongi sa pea le aso. For mai na mo o atu. Va ai wa ve esele maa mai le tunga mau. And then she reacted. When she saw the empty tomb, she reacted and she went and told the disciples. Le mataupu le TOE TU. Se tasi leo mataupu o ngonga o mai le so. Sa tele no fsilingia le au fatutua, ma le au te te ina ona po. Ona la latu talitonunga, when we speak death, Saulo le oti, o le mutaanga leo leola. There is nothing beyond death. O le talitonunga la waitele lea. Lena leo leo a isto ina o yopu. Fumai a yopu. Ina wa. La ngona fo ilo na mafatia. Ile oti na saufia I te tonu lona ainga. Lena tu fsiri fumai a auti le tangata. O fea lola ia le mea ngai ai. Fsiri o le tangata ile mauti no. There's nothing on beyond death. A auti no wa uma le wha moe moe. A tonu le ngona fo I leana. Na la ngona e Maria. Tupua e ilona loto le tonu. O le wutu uma lolo na au. Le pule o lona tupu lona ali. So she believed there was nothing. But while there was another occurrence of her going to the grave visit. Ai fo mai ya. Ftaya I maritunga mau tu fua. E alu asi le tunga mau. O lo to oto mtaati a Yesu. Af mai uva ai le ngutu o tunga mau o matala. Wa iloa atu wale o to iai foi o iai titonu. Mai wale o iai se tino o to oto I titonu. O na ia alanga matangi au o wehe o fea o iai le lii. We have three characters in the story. We have Mary Magdalene. We have Peter, so-called the chief of the disciples. And we have another disciple from Lofaina, as we all know, that's John. We have Mary. O Mary from Maina Lofu Malona Pupuanga, Malona Fano Noa. I will lay my fai lava I lea lofa I lona matai. For Maya,
she up and left. She showed compassion to her Lord, maangai le tunga mau. Fa'ailo lo na alofa I le li, I le asiasi peo na iai le tatu tala. Ina wato ia le fatu mo le fa moe moe I le tunga mau matala, mai na folawa ilo la ia fai o ia ma ave fe au. Second character, we have Peter. O Peteru lava lea lena, fa'afiti lava ino mana mia le li ilo na fsoswani. Ana toi fa'afiti lava. Ina wa maua le tala, wa ava noa le tunga mau, he was first one and he left. For mai le tala, na o le latu au lu fali to tonu. E le I alo ese ma le tunga mau le o toi yeise papole ma se fefe, ai walu sao lava to tonu le tunga mau. E a Ioane. For mai le tala I a Ioane. Na o le tau lava le va ai a Ioane, o matala le tunga mau, na o ia lo tātitia mai solomuli. Why did John react this way? Because John knew there was no resurrection. He knew that death was final. Ai na ona tau atua solomuli. Where are we in these three characters? How are you living your life? Can you pin yourself to one of these three characters as our story shared with us today? E maua oele la ngono le alofa pea na iai Maria le makatala. Te le popo e lo soifua maloloina ma leola ne ia faina, but you still went out of love. Or we have some John in here. Na no atua tau le whaingata solomuli sola. Are you a John? What about Peter? Ioe to oto on the faults, but he tackled the situation and his hardships. Wasuni, tele ia popo ngalo ftai mai tatou. We have various ways of handling them. Do we react out of love? Do we react out of fear? Or do we react out of courage? These were the reactions when they seen the open tomb. John's account on Mary Magdalene's visit to Jesus' gravesite. The story of the resurrection. The redemption. Mary Magdalene now, she was a sinner just like us. She was a prostitute to low lover. But see, God doesn't count our sins. He doesn't hold accountability of our failures and our flaws. But he continues to use a heart that's willing to be used. From Maria, all the way to his dying wishes. If God used Mary Magdalene, who was fallen, and he redeemed, that's the resurrection. The story of the redemption. A signal that none of us, how low have we fallen, we will always be able to be redeemed. The story of the resurrection, le mamalue, le paia o le tatu aufia, le tala o le toitu. E toi fuatai e le tangata. E toi tapena e le tangata. Jesus' resurrection, it redeems people. It renews people. The story of Jesus' resurrection, it inspires people. It motivates people. It gives people second chances, just like how he gave Mary. O le tala malona mautinoa, o le mawhai lava, o le ale pongi salo o whea ngai ma I tāua, a o le a foi le pongi salo o whtai ai pēr ma le tangata,
e lei mawhai lava o na tū whaatasi ma le malama lama o le toi tū o le tātu o li. Le mamalue o le au fia le nei tai au, le paia o le tāpua inga o le tua. The story of the resurrection is all about redeeming us. That's why he died, not only to save, but he died for a purpose to redeem us. Fai se ai o le toi tū. Fai se ai o le toi tū. O atu ia ma le mautinoa, ua whaafawina i tā ua, i le toi tū o le tātu o li I whaola. That is the closing of our Holy Week. That is the climax of the Easter story. The story for Maiha, e le imuta I le tuunga mau, po le koluse. It didn't end there at the cross, neither the tomb, but it was an ongoing story that needs witnesses to proclaim and share forth. Ia whai oe mau, mamoli mau, o le toi tū o le tātu o li I whaola. O le pese, iwa sifun malirua, o saunia e le whanau.
O le maulunga o le tātou mafutanga. Tūlai atuai ma le whaaloalo. O le a whaumatu le ngā luenga wha le talo le lei. Ia i nei whaasoa le whanau. Ia ila mātou langona. Ia ua mai le talo le toitu. E peo na tātou whaatino ina i le nei tai au. I le sauninga i le vave au. But we like to visit a family. E fia sia se tasio a inga. O lo soifua maola i le nei vaitau. O le wha moe moe. A wā mātou mautinoa. Wā whaisina o ia o mafutanga wha le ainga. Wa leo toe ato toa fo i le whale. O na wangalo le tua e whai mo na wha vai. Toi malama lama mana tua moli moli. Ia o le sua lava ia o le manu malo. Ke riso Yesu e pea na whai mata iala. O leo toi saunga le muai le folaunga. Ai, usi lau sila sila. Ma lau wha fafonga. Se i tau ma whai atu. O alo ma whanau. O le ekalesia.
you guys believe it's all about the Easter bunnies? Huh? Yeah. He loves you. Oh, no! No peace! No joy! No peace! No joy! No! No! Hey, it's not my fault. Okay, I'm running things now, you know. Woo, I got the world in the palm of my hands. Woo. You look like you need an example. You look like you need an example. You know, I've been working on this family for a very long time. I've been working on this family for a very long time. And I'm going to show all of you guys. Woo! Today is going to be a great day. Yes, today is going to be a great day. Oh, Lord, have mercy on me. This cough is going to be the death of me. Mom, what did I tell you about that talk in my house? Hey, son, you know I'm just playing. Had I known you were going to cook all these food, I would have came in the kitchen and done it all by myself. Where's the wife? Mom, could you please not go in on Jeannie today? Speaking of Zini, you know what? She's a lazy woman. Here you are, you're cooking the food, and all she's doing, where is she? I bet you anything she's upstairs, right? Sleeping. She sleeps, watch Netflix, wake up, sleep, watch Netflix. You know, just like all these other people over here. I bet you they watch all their girly shows and stuff like that. Mom, What? please, just for today. All right. I'm just saying. You know, here you are cooking. Stevie! right? Michael, come down, dinner's ready. Okay, I'm coming out. Look, and she's the first one to come down and come and eat, but here you are, you go and cook? That doesn't even make sense. What kind of wife is that? Please, Mom. Look at her, she's coming right now. Oh, Kai. Oh, it's only the morning and, oh my gosh. Oh, you did all this? I was gonna cook dinner today, but what time you get home? I got home a few hours ago, came upstairs and you were sleeping. So I came downstairs to fix dinner for us. Oh, I have a major headache. I was gonna sleep for a few minutes, but I guess not. It's okay. Anything for you, my love. Thank you, hon. You're so good to me. Drink some more. Drink some more. Oh, he's running. Micah, stop running. Sorry, Dad. I didn't hear you the first time. It's okay, son. It's fine. I wanted to take some time off of work and cook a home-cooked meal for us, then head out to Easter service. Now you know I'm not going to anyone's church today. You know, I was really hoping you would drink today. Well, it's kind of too late for that. I'm on my second bottle, and Jesus turned water into wine. Surely, he won't mind me having another glass. Lord, keep me close to the cross, please. You know what? Let's just pray. Father, Wait, hold on. You know, you prayed too long. If you pray, the food's gonna get cold. Let me pray. Lord, bless this food. Amen. Let's eat. Amen.
Yeah, Micah. Tell your dad how school been. School is fine. Boy, stop lying. What's going on here? Your son brought home a report card full of F's. That's what's going on. What? Michael, you hate school. You always have good grades. What happened? I hate school. Ever since you put me in that school, I've been all alone. I have no friends. No one. Son, I know putting you to that school was a big adjustment for you, but I only wanted the best for you. Wait. Micah, is someone messing with you at school? You know, you gotta tell your grandma, I'm ready. We're gonna go to the school, and you tell me, and you point out this child. I'm gonna go. Micah, is anyone, what's that word again? Bully. You know, bring my shoes. Mom, Go, Micah. please. Micah. I never want to go back to school. I hate it. Boy, stop complaining. Your dad sacrificed a lot for you to get a great education. Now get it together and you're going to school. Tell her. I was talking to Dad. Who are you talking to like Dad, that? please. You don't talk to me like that in this house. This is my house. I'll talk to him. Granny, mind your business. Mom, just Honey, leave me this is my alone. son. No. All I wanted to do was cook a nice meal and head out to Easter service. But you guys can never do that. I'm done. This family is broken. I've been working on this one for a very long time. This one is weak. You know, there's something about your body. When it's fatigued, you can't even think right. Yeah, I got somebody waiting for you at work. I'm about to win off this family. Once I get you, I get your whole family. Father. Oh. Father. Wow. Please. Hey, Help hey, me. hey, talk to you right now. Hey, Jesus. no! Jesus. No! No! I can't do this anymore. You never quit, Sean. That's why I did it for you. Because I love you. What do you mean I couldn't do it? That's my family. My responsibility. That's my job. Your job is to believe in me and put all your faith in me and what I did for you on that cross. I bore all your burdens and care so you don't have to. Your responsibility is to walk in the victory I won for you when I rose. But how do I do that? Cast your cares upon me. Focus on my love for you. And lead your family by example to a personal relationship with me. I'll handle the rest for you, son. You are mine. Thank you. Thank you, Jesus. Granny, Huh? why are you using the tongue that I gave you to hurt yourself? What do you mean, Lord? Every time you speak something negative to yourself, like this cough is going to be the death of me, or say something I didn't say, you give it power. You give it life, and you reject the victory I won for you during my passion on the cross. I took those stripes and healed you from every disease. Well, you know, I didn't really mean that, Lord. I didn't really mean to say it. It's okay, my dear. Just believe the truth. Speak the truth, and you'll see the truth manifest. Micah, I have a plan for you. You do?
Yes, I do trust. Trust me, it's a good one. I need you to take my courage and believe that I'm always with you. Son, it's nearly impossible for you to ever be alone, ever. I defeated every enemy of God and man when I went to the cross, including fear. So do not fear anything. You must know me for yourself. I love you, my son. Remember that, okay? Zini, I know you hear me. I love you, Zini. You questioned my love for you after you lost the girls and Micah survived. Despite what Mama told you, I didn't kill your babies. I am life. I give abundant life. I carried your pain and sorrow on the cross and left it there. Turn back to me, Zini. I already healed your broken hearts. I am your comfort. Family, remember the cross. Family, let's remember the cross. Remember the victory it was, all for you because of your love. Remember that when he died for us, he did it because he loves us. Remember and live. Now let's remember and let's live. They thought that when they cut him down, his flame would flicker out, and not a soul would know what all the fuss was all about. He's just another teacher, a fallen human creature. He'll fade away like ashes in the wind. But then he rose again. There's no denying my Jesus. He wants to know you. Do you hear him calling? You may choose to stay or walk away, but still you must decide. For Jesus cannot be denied. So family, I'm headed to Etena Fou Church. Who wants to come with me? I'm going with you, son. Thank Thank you, you, Lord. Let's go. Wait, hold on. I'm coming. Me too, Dad. All right, son, let's go. Wait. I'm coming too. Thank you, Thank you. Lord. Tell his story, and all the angels tell his story, and all the world will finally see.
Ayole. Vamos moe le utalavo me le on sa. Awa sofa pe nei le faingofie. O mai ono sunu I le pongiu. O mai a fone sau le fue le tala le laso le nei. O te manatu. Se le aso le taua. E mai a I ite le malama na saua. Na tapa ipu leo le faleula. Aisha. Wa vivini manu le taiao. Pepe pese foi manu felelei I lunga la au. Le aso fou. Le aso fou. Wa fitiale la le matasaua msuruia le laweleli. O mata ngofie le aso fou. Le aso fou lele na faia le li. Le taiao le manu malo. A leo ta moli mawina. Fa moe moe ana le la le taiao. Mai na usupo. Le whanua o tuua. A wheo iai ui. Pa mai o tautu. Le lio le tautu, le lio le ola. Ma fuai le aso le nei. Tu maula ia te ia le viinga nei maso uma e o le whavavau. Whavavau lau. Le nganga le whaatai le nei aso. Le afio mai ma le tala mai au le paio le atunu. O mai masani a Samoa potu potu. Whaatai le tua I lo walofu. Whaatai ua. Hafi fio mai ma tatu moli mawina. Le matango fio le tua. Whamoe moe lewa. Ta pena iai le sunga le toina ma le tinara ngā luenga. Ma malu le maftanga le au talavou persistene ma le ufisa. Malu le aonga sai whai aonga. Ta itai. Lewa whaatino le whamoe moe le tai au mle asu. Le taulanga si tia I le tua. Whamalo whaatai. Whaatai le au fia. Wau tātou whai taulanga I le tua. Si I le veinga ma le whaatai. Mela le leo vai vai whai masuia le nulotu. Mo le atu le ngang whaatai lo sunga le toina. Tina toina e mese le mamalu lau whai ngā luenga. Malo whai o le whaiva. Whaatai lafo I le lolotu. A le o tili. Whamoe moe leu tau nuu le nei asu. Talo le nuu, whao penga ina pea. Tumu leu tu whale nganga, a wale ngā luenga whenga iai. O le malosi lau whenga luenga wa. Whionga I te a kono whai aonga. Weo ngā lulue, whitai tunga le ngā luenga. Malo whaatai maualo tau malosi. Whaatai lo whionga le te whono ma pai o lau lau. Malu le ka le sia I ta mam tinau lava yalo ma whanau. Au Samoa ma tau ainga o whai ona tātou mafuta. Wha malo whaatai. Vi ia le li. Anga leile tua le tāpeatu le nei aso. Tu maulo na file mūmala na man malo. Le tātou tau ave pē yaso uma. E au le nei so I whang. Leile tua I toenga le nei aso. Manuia le tātou nulotu. Manuia Samoa potu potu. Whaatai. Ja, Kalikongo le ale koe fasilie se leo. Ngā osa mo aku le whingo ki a Congregational. Kusai whemele so man whamoe moe. Ai wo kula I aku I le ava man whaalo alu kele. O le lawinga ka kofoa I peon ka
Ya, nangonga lava le nganga whaangekia ngai kai au. Ia wal maolunga le kako whaai por kako kaulanga ngai asa se seta. A vele leo vai man whakauwaa, whai ma whonga lafu, whai ma sui. Le suaku le whionga kai whongo, lalo a whongo. Ia mai whai komiti o whaai, whaleo a kua whaftai tele, malu kako i kalesia. Ia mai whai pa il kako au fia, wōma inga lo asiasi, uma whai kako whai kapo inga whakasi ngai kai au. Ia wal kako whai ngai asa e seta. Leo wa sai mangongongi fo. Wo lunga le whakal kako kaulanga, ia wal ko lima whai. Kau inga lofo le kua, ko whakumkumu mea o ko whangawina ma ko sea. Ia wal ko mangaku le kua man ngā ngai uwhain kao Las Vegas. Ia o se kalaku le ku sama kako whai ngai kai au, ko whamangaku aku kako i kalesia, kako po o family nai, o las asutona i lo sau. Ia ai ia manguia kele kako maku whalenganga, manguia kako ainga loku whaftai. Everybody's on their own. But I might stay back. Only to rise up to the moment I was stay back from the morning. I'll allow fear. You want me to tell you the name of Yashu. I'm going to lay there to be fair. I'm going to go on that to fair. I made sure that you're 40 years old. Man, look to Waina.
mamo to e whanuri mai pe a mai. O le a tātou whai I le tataro. Mawarunga pēlo vi inga le tua. A wāne sini o rofa. E peo le e whaalia mo I mātou I le nei kai au le aso. Leo o whaasoa. O mātou whaalongo. O lātou whaafonga ma sila. Ia le li e. Ave no la I e miuta. Ia whai ma tau rangamu I la o whio. Ia wāna lofu ma no wāna le nei le vai. O le a mātou whaia se mātou lopa. Mātia pere nei au whia. Turi noa lau whanau uma I le lalo langi atoa. I le manuia o le while o o le tuoro mātou te pā. Sa ini mai pēr. Nā te ai mai pēr. Mātou I le alofa tu noa lo wāna pere o Iesu. Au le mafutanga ma le sotanga ma lo wanganga pa ia. Ia tu mau lea se I o I le whapapau. Whapapau rapa.